On this video, let us discuss about the Trans-Saharan caravan trade. The Trans-Saharan caravan trade began to take place on a regular basis during the 4th century among peoples of the forest, savanna, Sahel, and the Sahara. While Ghana was an integral part of the early Trans-Saharan trade, neither it nor any other Western Sudan state was built by the Trans-Saharan trade. The Trans-Saharan trade was fundamental to the success of the Empire of Ghana between the 8th and 12th century. The Trans-Saharan trading system reached its peak during the 14th through the 16th centuries. This period was the high days of Mali and Songhai empires. In the period from 580 to 1590 AD, the Trans-Saharan trade routes rose and declined in importance depending on the empire in power and the amount of security it could maintain for traders and trade routes. በዚህ ክላስ የትራንስ-ሳሃራን የረጅም ርቀት ንግድን በተመለከተ እንማራለን። የትራንስ-ሳሃራን የረጅም ርቀት ንግድ በቋሚነት መካሄድ የጀመረው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በደናማው በሰቫና በሳህልና በሳሃራ ህዝቦች መካከል ነበር። ጋና ለዚህ ንግድ እንቅስቃሴ አይነተኛ ነበረች። ለግዛቷም ስኬት ዋነኛው ነበር። የትራንስ-ሳሃራን ንግድ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነበር። ይህ ዘመን ለማሊና ለሶንጋይ የከፍታ ዘመናቸው ነበር። ከ500 እስከ 1590 ዓመተ ምህረት የትራንስ-ሳሃራን የረጅም ርቀት ንግድ በአካባቢው በሚገኙ ግዛቶች እና የንግድ መስመሮች አካባቢ ባለው የግዛቶች የጸጥታ አጠባበቅ መጠንከርና መዳከም አንዴ ሲጠነክር አንዴ ሲዳከም የኖረ ነው። The major Trans-Saharan caravan trade routes can be divided into three. These were the north, south, west, east, and southern routes. In the north, south, and west, east routes, camel formed a major pack animal that made transportation of goods and merchandise possible. Egypt in Africa and Mecca in the Near East were the last destination of merchandise in the east. The southern routes that stretched up to the Hausa city states. Donkey, human porters or camels were used. The major market centers of the Trans-Saharan caravan trade was as follows. Fez and Marrakesh at presently found on the northern Morocco. Sijel Massa at presently found in southeast Morocco. Wadan found in central Mauritania. Audagast in southern Mauritania. Takur, the region found at presently Mauritania and northern Senegal. Takaza in northern Mali. Tichat Walta, at presently found in Mauritania. Dijni in central Mali. Wargala in central Algeria. Timbuktu in Mali. Tripoli in Libya. Gadamis in northern Libya. Gahat in Libya. Takeda in Niger. Katisina in northern Nigeria. Kano in northern Nigeria. Fezan in southeast Libya. Bilma in Niger, Bauchi in Nigeria, Tarinaisan in Libya, Wadai in eastern Chad, Wangara in Mauritania, Bambouk, the region found in southeast Senegal and southwest Mali, and Lobipora found at the present-day Ghana. Wangara, Bambouk, Bure and Lobipora were the major gold fields of the western Sudan. የትራንስ-ሳሃራን የረጅም ርቀት ንግድ ሶስት ዋና ዋና መስመሮች ነበሩት። እነሱም ሰሜን ደቡባዊ፣ ምዕራብ ምስራቃዊና ደቡባዊ መስመሮች ናቸው።
ለሰሜን ደቡባዊና ምዕራብ ምስራቃዊ የንግድ መስመሮች ለእቃዎችና ለነጋዴዎች መጓጓዣነት የሚውሉት ግመሎች ናቸው። በምስራቁ አቅጣጫ ግብጽ በአፍሪካና መካ በቅርብ ምስራቅ ዋነኛዎቹ የነጋዴዎች መጨረሻ መዳረሻዎች ነበሩ። እስከ ሐዋሳ የከተማ ግዛቶች ድረስ የተዘረጋው የደቡባዊው የንግድ መስመር በዋነኝነት ለእቃ መጓጓዣነት የሚውሉት አህዮች እንዲሁም በሰው ትከሻና በታንኳ ነበር። በትራንስ ሳሃራን የረጅም ርቀት ንግድ ዋነኛዎቹ የገበያ ቦታዎች የሚከተሉት ናቸው። እነሱም ፌዛንና ማራካሽ በሰሜን ማውሪታኒያ የሚገኙ ናቸው። ሲጀል ማሳ በአሁኑ ሰዓት በሞሮኮ የምትገኝ ገበያ ናት። ዋዳን በማዕከላዊ ማውሪታኒያ የሚገኝ ነው። አውደገስት በደቡባዊ ማውሪታኒያ የሚገኝ ገበያ ነው። ታኩር በአሁኑ ሰዓት በማውሪታኒያና በሴኔጋል የሚገኝ አካባቢ ነው። ታካዝ በአሁኑ ሰዓት በሰሜን ማሊ የሚገኝ ነው። ቲጄት ታዋልታ በአሁኑ ሰዓት በማውሪታኒያ የሚገኝ ነው። ዲጅኒ በአሁኑ ሰዓት የምትገኘው በሴንትራል ማውሪታኒያ ነው። ዋድጋላ በአሁኑ ሰዓት በማዕከላዊ አልጄሪያ የምትገኝ ናት። ትምቡክቱ በማሊ፣ ትሪፖሊ በሊቢያ፣ ጋዳሚስ በሊቢያ፣ ጋሃት በሊቢያ፣ ታኬዳ በናይጄሪያ፣ ካቲሴና በሰሜን ናይጄሪያ፣ ካኖ በሰሜን ናይጄሪያ፣ ፌዛን በደቡብ ምዕራብ ሊቢያ የምትገኝ ነች። ቢልማ በናይጄሪያ፣ ባውቺ በናይጄሪያ፣ ሳይሬኒሳይን በሊቢያ፣ ዋዳይ በምስራቅ ቻድ፣ ዋንጋራ በማውሪታኒያ፣ ባምቡክ በደቡብ ምስራቅ ሴኔጋልና በደቡብ ሰሜን ማሊ የሚገኝ አካባቢ ነው እና ሎቢፖራ በጋና ናቸው። ዋንጋራ፣ ባምቡክ፣ ቡሬና ሎቢፖራ በያኔው ምዕራብ ሱዳን አካባቢ የሚገኙ ወርቅ የሚገኝባቸው አካባቢዎች ነበሩ። The major trade commodities and patterns of the trans-Saharan caravan trade was as follow. Salt, which was plenty in northern Africa, gold, which was plenty in western Africa, and slave were the essential commodities throughout the 500 up to 1590 period. Clothes had also become an important trade good. A viable clothes production industry began around the 11th century in Dijni, Takur, Timbuktu, and Gao, and lasted well into the 18th century. By the 11th century, a typical caravan included 1,000 camels. It might, for example, set out from Sijil Masa in northern Africa, loaded with salt from Tagahaz, foodstuffs, clothes, perfumes, and other goods from the Maghreb. Its next stop was Wadan, an oasis in the present-day nation of Mauritania, where some of the goods were sold and new items purchased. Then the caravan traders went to Walta or Tichet on the southern edge of the Sahara, and finally the caravan traders went to Timbuktu. From there, salt and other products would likely be taken by canoe to Niani or Dijini, where the salt was broken into smaller pieces and carried into the forest areas by the slave porters and donkeys of the Diola Wangara. These traveling merchants trade the salt and other items from the north for forest gold, cola nuts, animal heads, and other products, and then returned to Dijni, Niani, and Timbuktu. በትራንስ ሳሃራን የረጅም ርቀት ንግድ የሚነገዱ እቃዎችና የንግዱ ንድፍ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ቀጥለን እናያለን። ወርቅ በሰሜን አፍሪካ በስፋት ይገኛል። ጨው ደግሞ በምዕራብ አፍሪካ በስፋት ይገኛል። እንዲሁም ባሪያ ከ500 እስከ 1590 አስፈላጊ የሆኑ የንግድ እቃዎች ነበሩ። ጨርቃ ጨርቅም ዋነኛው የንግድ እቃ ነበር። የልብስ ምርት ከ11ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን አዳጊ የነበረ ኢንዱስትሪ ሲሆን በዲጅኒ፣ ታኩር፣ ትምቡክቱና ጋኦ ይመረት ነበር። በ11ኛው ክፍለ ዘመን በየገበያዎቹ ላይ ከ1000 የሚደርሱ ግመሎች ለንግድ ስራ ይውሉ ነበር። ለምሳሌ ጨው ከታካዝ፣ የምግብ እቃ፣ ጨርቃ ጨርቅና ሌሎች እቃዎች ደግሞ ከመግረብ አካባቢ ይዘው ሄደው በሲጀል ማሳ ንግድን ያደርጋሉ። ከሲጀል ማሳ በመቀጠል
በደቡብ ጠረፋማ አካባቢ አድርገው የሳሃራ ገበያ ዋልታ ወይንም ቲቻት አድርገው እንግዲህ የትራንስ ሳሃራን የረጅም ርቀት ነጋዴዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ንግድን ያከናውኑ ነበር።